Uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ni ku mutekano politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Turerebera hamwe akantu ku kandi, turebera hamwe n'ibigezweho hakurya y'inyanja ngari, turebe uko byifashe. Nyemerera rero muri iyi mpamba y'amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 18 Werurwe 2026 ntangire nkusogongeza kubikubiye muri aya makuru, ntangire nkubwira ingingo z'ingenzi z'amakuru tuza kwibandaho muri aka kanya. FARDC yongeye gucikamo igikuba ipfusha umujenerali wayo, n'amakuru yihutirwa cyane aturuka ku mirongo y'urugamba, ndetse M23 yongeye kugaragaza ubudasa budasanzwe ku mirongo y'urugamba bijyanye nuko uyu mutwe wabashije kwigarurira uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo. Mu kibaya cya Rusizi hafunguwe inzira zerekeza Uvira. Turaje tubikomozeho, turebera hamwe ko situation imeze, uko coalition ya zibanzwe izerekeza aho itatekerezaga, dore ko ariyo yashoje intambara kuri M23 nkuko mu by'ukuri yari maze iminsi ibitegura. Mu by'ukuri aka kanya biravuga neza ko ibitero bagabye ahitwa Kabonambo byabakururiye ibyago bikomeye, byasize hari uduce tw'ingenzi dufashwe twegera umujyi wa Uvira. Turaje tubikomozeho. Hanyuma rero ndababwira ko amakuru ni menshi. Ikindi tubabwira nuko intambara yahinduye isura. Ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abacancuro ziravugaho gukoresha intwaro zikomeye. Ndaje mbabwira ibice zarashemo zifashije amadrone ndetse n'intwaro zidasanzwe hasi ku butaka, ariko kandi byarangiye M23 yongeye kubivuna. Ni mu gihe mu minembwe FARDC yakashije ibitero mu midugudu ya Mikenke na Bidego. Aka kanya uko umutekano wifashe turaza kuba tubigarukaho, tubive imuzini muzingo. Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye gutumiza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku meza y'ibiganiro, ndetse magingo rwose amakuru avuga ko rwose u Rwanda na Kongo byongeye guhurira ku meza y'ibiganiro i Washington DC muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ndababwira intumwa z'u Rwanda zitabiriye ibi biganiro n'intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo, aka kanya zikaba ziri i Washington DC muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Turanyarukira i Kinshasa, babwire ko magingo ya urukiko rwumvise ubusabe bwa General Celestin Mbala ndetse na Constantin Dimakongba, abandi basirikare batandukanye mu gisirikare cya Kongo b'amazina akomeye. Kesi yabo turaje tuyigarukeho muri aka kanya, turababwiraho 5 kuri 5. Hanyuma M23 iri kwigamba cyangwa se iri gukubita ibangura, aho mu by'ukuri icyo itarakora ari ukwigamba intsinzi, ariko imirongo y'urugamba yose M23 yapanuye. Inzira zari zarafunzwe na FARDC ziva Bukavu zerekeza Uvira, M23 yamaze kuzifungura. Ubu aka kanya rero ndagira mabwiza ukuri ko ibintu bikomeye muri urusange. Hanyuma ikindi nza kubabwiraho muri aya makuru, turanyarukira Igoma. Hari gusohoka rezilita nyuma y'imirwano yabaye mu misozi itandukanye yunamiye umujyi wa Goma. Ni imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje, byaturutse mu by'ukuri rero ku bitero by'ubugizi bwa nabi by'aba FDLR ndetse n'abazalendo bafatanyije na FARDC bateye baturutse muri parike y'igihugu ya Virunga, bagamije kwiba bitwaje imodoka zo gupakiramo ibyo kwiba cyangwa se ibijurano, ariko kandi M23 abo itafashe mpiri yarabishe. Reka turebera hamwe rero imibare iri gutumbagira ku bwinshi y'abishwe n'abafashwe matekwa hariya mujyi wa Goma. Muri iki kiganiro ndaza no kwakira umutalamu wacu uri hari Goma, dusangire cyangwa se dusangize ku buhamya bw'ibiri kubera mu mujyi wa Goma nuko aka kanya situation imeze. Hanyuma turakomoza ku yandi makuru ari kugenda agarukwaho muri iki gitondo. Biravugwa neza ko turarebera hamwe amakuru avuga ko Rwanda yasubukuye ingendo za Kigali Kamembe. Ndababwira ko abo mu nzego z'umutekano barenga 400 basoje amahugurwa ya gisirikare. Ndabibabwiraho mu Burundi agatorwa sa ahamya ko nta mpamvu ingabo z'u Burundi zifite yo kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo ndabibabwiraho 5 ku kandi. Turanyarukira hakurya y'inyanja ngari, mbabwire ko Ubudage bwanenze Amerika itagaragaza uburyo mu by'ukuri buhagarika intambara yashoje kuri Iran. Hanyuma Amerika muri iki gihugu umuyobozi ukomeye yatangaje ko adashyigikiye intambara ahita yegura. Uyu ninde yabivugiye iki? Undi muyobozi muri Iran yishwe.
ibi ni ibigezweho mu ntambara ziri kubica bigacika hirya no hino ku isi. Undi muyobozi akurikiye Ayatollah Ali Khamenei, turaje tubirebera hamwe. Israel na Amerika bongeye gukora akazi kadasanzwe. Reka rero tubive muzini muzingo bana natwe kuva ku munota wa mbere kugira kwa nyuma, ukande subscribe cyangwa sabone kugira ngo yongere umuryango mugari w'abadahwema kubana natwe, unkandire like tubone ko bikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment n'udutima muri comment, izina ryawe naho uherereye nkajya ngusuhuza cyane, hanyuma ariko ukanasangiza abandi aya makuru naho ngaho hasi ku gaheto cyangwa se kuri share, ugahereza bari muri group ya WhatsApp ubarizwamo, uti nyabuneka umvuko bibyutse byifashe hirya no hino mu karere ndetse no kwisi muri rusange. Iyi ni News Lab TV, nge ndifa Gika Inamara, bibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Munyemerere tudatinze duhere ku makuru y'imirwano yavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo n'uburyo ibintu byaje kurangira igisirikare cya M23 cyongeye kwandika amateka akomeye cyane ku mirongo y'urugamba, amateka bigaragazwa neza ko atazasibangana. Ni imirwano yasize M23 yongeye kwicuma yigera imbere yerekeza mu bice bya Uvira, dore ko mu gihe kuri FARDC kugaba ibitero kuri M23 mu misozi ya Kabunambo byayibyariye amazi nk'ibisusa cyangwa se byayikururiye ibyago bidasanzwe. Biravugwa neza ko M23 mu buryo budasubirwaho yongeye gusatira uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo ari n'icyemezo n'itegeko rya General Sultani Makenga rihamya ko Uvira igomba kuba tombe vuba, kubera ko imiborogo n'amarira by'abatuyeyo biri kumvikana ku ruhande rw'intare za Sarambwe zishinzwe kubatabara n'amadubu yo muri MRDP twirwaneho bifatanyije. Ingabo z'umutwe wa M23 rero kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe ziriwe zirwana na FARDC muri Pledo Rusizi. Ni imirwano yarangiye izi ndwanyi zigaruriye agace ka Kirungu gaherereye muri metero bike uvuye mu mujyi wa Uvira, ni umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 yafashe burundu aka gace nyuma yuko ku wa mbere yari yigaruriye igice kimwe cyako. Kirungu iyi yafashwe ubwo ingabo zuri ya mutwe zasubizaga inyuma ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za Angola, abacancuro na FDLR. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira AFC M23 yari yatangaje ko ziriya ngabo zagabye ibitero mu gace ka Kabunambo gaherereye ku muhanda munini uhuza imijyi ya Bukavu na Uvira, ndetse n'umuhanda wa route nationale nimero 5 mu kibaya cya Rusizi. Mu masaha y'igicamunsi impande zombi zarimo zirwanira mu gace ka Ruvungi, ibyatumye abaturage bahatuye bahunga berekeza mu bice bya Runingo. Ni Uvira abantu benshi bifuza ko yafatwa, ubwo ndavuga abashyigikiye impinduramatwara ya M23. Imirwano yerekezayo murumva ko rero ikomeje hagati impande zombi hariya mu kibaya cya Rusizi. FARDC rero ngo yari yikanze imisada yahawe na Tshisekedi na Ndayishimiye ndetse n'amahanga bashyigikiye, yibeshya ko ngo ibikoresho yahawe bishya byaturutse muri ikiriya gihugu cya Serbia byasutswe hariya na Antonove hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, ngo bibeshye ko ibi bisasu cyangwa se ibi bibunda byaza kubafasha kurwana ndetse no kunesha M23. Bikavugwa neza ko imbunda ziremereye ndetse zamurutse zakoreshwaga n'abarundi muri uru rugamba, ariko bikaba byaje kurangira n'ubundi M23 yivunnye umwanzi nk'uko amakuru abigaragaza. Ubwo ni amakuru aturuka imbere ku mirongo y'urugamba. N'urugamba amakuru angaragariza ko rwaje rukurikiye icyemezo FARDC jondi yari yafashe, ivuga ko rwose nta kabuza igomba gufunga umuhanda Bukavu Uvira mu rwego rwo kubuza urujya n'uruza rwabo bita intumwa ngo za M23 zavaga mu matwari ya M23 hariya Bukavu zerekeza mu bice bya Uvira gutata uko igisirikare cya Kongo gipanze muri uriya mujyi. Ubwo rero bafunze umuhanda Bukavu Uvira. Aka kanya rero bikavugwa neza ko impamvu nyamukuru yatumye FARDC igaba ibitero mu bice bya Kabunambo ku ruhande rwa M23 ngo bifuzaga kuyisunika bayigize inyuma kugira ngo idakomeza kugenda mu by'ukuri yugariza cyangwa se cyugaza ku mujyi wa Uvira, dore ko bari bamaze kumenya amakuru yuko M23 nayo ifite umugambi mubisha wo kwigarurira uriya mujyi wa Uvira, umwe mu mijyi ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero murabyumva neza ko rugamba rwaramagasa rwanasize igisirikare cya Kongo ko amakuru abishimangira gipfushije General Kabaya wa FARDC. Uyu rero akabazwi cyane mu bice bya Mwenga, uyishwe na twirwano M23 nyuma yo kubacanaho umuriro ku munsi w'ejo hariya Kabunambo. Bikavuga ko yanapfanye n'abasirikare bagera kuri 25. General Kabaya abapfanye nawe harimo abarundi batandatu nk'uko amakuru
bishimangira. Imisozi ya Kabunambo abaturage bumvikanye cyangwa se bagaragaye bahunga urugamba bicuma bazamuka za Sanje, ariko naho ntibagumyeho cyane kuko berekeje mu bice za Kanyunda. Bikavuga ko hari n'abakoze urugendo rurerure berekeza mu bice bya Nyakabere, ni hafi ya hari amatwari ya M23 mu bice bya Mutarure na Ruberizi, Bwegera na za Ruvungi, Rubarika, aho hose ni muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. M23 rero gahunda yo kwerekeza Uvira ngo Makenga yamaze gutanga itegeko ko bitinde bitebuke bagomba kubikora, ndetse ko nta kindi bagomba guharanira. Bikavugwa neza ko rero niba aka gace Karuningu kamaze kwinjiramo abarwanyi ba M23, koalisiyo zabundabundaga mu bice bya Kiriba ngo zahunze zigaruka ahitwa Kawizi. Bikavugwa neza ko mu by'ukuri naho ubwo bari bwose mu baturage ko imirwano ishobora kuza guca ibintu, ariko kandi abari Uvira bakabifuza ko byakomeza gutyo kugira ngo M23 yongere iseruke mu marembo ya Kala yinjire Kavimvira, bayivugiriza impundu kuko bifuza ko ariyo ibarindira umutekano muri biriya bice. Turakomeza kubakurikiranira rero akantu ku kandi ku makuru ari kuvugwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo kuri iyi mirwano ishobora gutuma M23 yongera kwigarurira umujyi w'ingenzi cyane wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Na n'ubu rero situation iracyagoranye cyane hagati y'impande zombi. Imirwano si muri kiriya kiba cya Rusizi gusa yavuzwe, ahubwo no mu bice bya Minembwe ahaho nibyiswe imirwano, ahubwo ni ibitero bitarobanura byongeye kugabwa n'igisirikare cya Kongo na koalisiyo yose muri rusange. Birumvikana igisirikare cya Kongo rero kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe ngo cyakajije ibitero ku nyeshyamba zatwirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero rero bikaba bikoreshwamo ngo drone zidasanzwe ngo byibasiye imidugudu ya Mikenke ndetse na Bidego. AFC M23 yasohoye itangazo ishinja leta n'abafatanyabikorwa bayo barimo ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo gutera amabombe mu bice bituwe cyane, bakomeza kurenga kwihagarikwa ry'imirwano. Mu ijoro ryo ku itariki 16 rishyira 17 Werurwe 2026 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDNB, FDLR, abacancuro n'imitwe ya Wazalendo nibo bagabye biriya bitero bya bombe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi byibasiye ibice bituwe cyane bya Mikenge ndetse na Bidegu no mu nkengero zaho mu Minembwe. Kuri rero maginga ya ibitero by'ubugizi bwa nabi byakomeje nta kuruhuka, bwarinze bwira rwose hacyumvikana ibibombe mu Minembwe. Ibi rero ni bimwe mu biri gutangazwa n'abari hariya muri biriya bice. Na Lawrence Kanyuka ubwe umuvugizi wa M23 mu bya politiki yabigarutseho, yongeyeho ko AFC M23 itanga abagabo ku banyagihugu n'abanyamahanga kuri ibitero bikomeje kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira aba civile butagira kirengera cyangwa se batagira kirengera mu bice bituwe cyane, harimo n'igitero giherutse kugabwa Igoma ku itariki 11 Werurwe 2026. Hanyuma tukivuga ku bitero by'Igoma byo ku itariki 11 nyuma yaho gato, ubwo ibyo byo ni ibitero twakwibukiranya ko byagabwe hariya muri quartier Himbi bigamije guhitana abayobozi ba M23 barimo General Sultani Makenga, barimo Corneille Nanga, Freddy Kaniki, Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi. Ariko kandi intego nyamukuru ikaba nanone Joseph Kabila Kabange bari bamaze kumenya amakuru y'ubutasi yuko yari yaraye muri imwe mu mazu y'umugore we Olive Lembe ibarizwa hariya. Ni ibitero rero byaje birasa bitarobanura, ariko byahitanye Umufaransa kazi wakoreraga UNICEF Karine Guise. Rero bikaba bimaze iminsi binavugwa ko Kinshasa yatangiye gukorwaho iperereza ngo hamenyekane icyishe inyuma y'ibi bitero. Aha rero Igoma nyuma gato havuzwe inkuru y'urugamba rwaramagasa hagati ya M23 ndetse n'abacengezi ba Wazalendo na FDLR bateye baturutse muri parike ya Virunga batera mu mujyi wa Goma bateza umutekano muke. Hanyuma rero ni mu ijoro ryo ku itariki 15 rishyira ku ya 16 Werurwe, ni mu nkengero rero z'umujyi wa Goma bice birimo Mugunga ahitwa Seserika muri Keshero ndetse na quartier Ndosho, niho humvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze hafi amasaha 2. Rero ntabwo nje ngo tugaruke kuri iyi nkuru ku buryo burambuye cyangwa se ko tuyitindeho kuko twayivuzeho, ahubwo byavugaga ko mu by'ukuri biravugwa ko aka kanya abagera kuri 17 nibo byamenyekanye ko ari bo biciwe muri iyi mirwano. Hanyuma bikavugwa neza ko rero aba bari baje bateye baturutse muri Virunga baje kwiba. Hanyuma meya w'umujyi wa Goma yitwa Julien Katembo yasobanuye ko aya mabandi yari yashatse guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko ko atanu muri yo yari yishwe. Aka kanya rero birasa n'ibihindutse kuko biravugwa ko 17 aribo bahasize
bahasize ubuzima. Nibyo ngibyo twavuga rero. Ikindi wenda mu kiganiro nagiranye n'umuntu wacu uri Goma twanabigarutseho ko Goma aka kanya itekanye nta kabuza M23 yongeye kuorganiza ibintu ibishyira ku murongo, umutekano ni wose mu baturage. Hanyuma ikindi twavuga tukivuga ku mutekano, reka mbabwire ko mu by'ukuri reka tugaruke ku makuru avuga ko u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanya byamaze kuba confirmed. Hari intumwa z'u Rwanda ziri Washington DC muri Amerika, hari n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri i Washington DC. Nibyemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, avuga ko hari itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro by'inyabutatu bigomba guhuza u Rwanda na Kongo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikabera i Washington DC. Ni ibiganiro bibaye mu gihe hakomeje umwuka mubi mu karere bitewe ahanini n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za Kongo n'imitwe bifatanyije biherutse kugaba ibitero ku mutwe wa M23 birimo n'icyahitanye umuvugizi w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi mu bya gisirikare, ndetse hari n'ikindi gitero cya drone cyahitanye umufaransa wari umukozi wa UNICEF i Goma. Amakuru avuga ko abayobozi bakuru mu nzego z'u Rwanda na Kongo bagomba guhurira i Washington muri iki cyumweru mu biganiro biyobowe n'ishami ry'ububanyi n'amahanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabwiye itangazamakuru ati yego nibyo ni ukuri hari delegation iri Washington kubera iyo mpamvu. N'ubwa mbere itsinda ry'impande zombi rigiye guhurira muri Amerika kuva u Rwanda rwafatirwa ibihano byo ku rwego rwa gisirikare byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bane bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF, rwavuze ko ibi bihano ari ibihano bibogamye. Ikinyamakuru The Africa Report cyatangaje ko mu bategerejwe muri ibi biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame Mauro de Lorenzo na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi rero ni bamwe mu bakunze kwitabira ibiganiro byahuje u Rwanda na Kongo byaganishije ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro mu mpera z'umwaka wa 2025. Bivuga ko rero ku ruhande rwa Kongo ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi ariwe Patrick Lubeya. Hanyuma tunyarukiye i Kinshasa, urukiko rukuru nkuko amakuru abishimangira, uru ni urukiko rukuru rwa gisirikare ruri kuburanisha bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cya Kongo. Hari abashinjwa ubugambanyi n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ku munsi wo kwa mbere byari tariki 16 urukiko rwa gisirikare rwategetse ko iburanisha ribera umuhezo kugira ngo rumwe cyangwa se rwumve runatega amatwi ubuhamya bwa General Christine ni Celestin Mbala Munsetse na Lieutenant General Constantin Ndima Konguba, Major General Sylvain Kenge Bamusa Efomi na Brigadier General Evariste Mweho Lumbu mu rubanza hagati y'umugenzuzi mukuru w'ingabo za Congo FARDC na General Philemon Yav Ilunga akurikiranyweho kugambanira igihugu. Iburanisha ritangiye, umugenzuzi mukuru wa Likuli wa ruriya rukiko ariwe Likulia yatanze ubusabe bwo gushyira iburanisha umuhezo hashingiwe ku ngingo ya 231 y'igitabo cy'amategeko agenga ubucamanza. Yashimangiye iki cyifuzo avuga ko ari ngombwa kurinda amakuru ajyanye n'amabanga y'ubwirinzi n'umutekano w'igihugu nk'uko amakuru dukesha CTCD abivuga. Ati General Mbala yagize imyanya yo hejuru kandi afite amakuru ashyirwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'amabanga y'umutekano wa leta. Ibisubizo by'ibibazo bitandukanye bishobora kuganisha ku gutangaza amakuru y'ingenzi, kuyamenyekanisha bikaba bishobora guhungabanya inyungu z'igihugu. Kugira ibanga aya makuru rero ni ngombwa. Turasaba ko urukiko rukuru rwategeka ko iburanisha ribera umuhezo hashingiye ku ngingo ya 231 yo mu gitabo cy'amategeko agenga ubutabera bwa gisirikare. Aba batanga buhamya batatu kandi bari barumviswe n'urukiko rukuru bari baravuze ko babwiwe na Generali Peter Chirimwami wapfuye ko Lieutenant General Philemon Yava yamweretse ubutumwa kuri telefone bivuga ko bwoherejwe n'umunyarwanda Lieutenant murambabarira ni Retired General James Kabarebe abinyujije ngo kuri assistant cyangwa se umufasha we umwunganizi we
ari we bwite witwa ngo ni Senkoko. Hanyuma umwunganizi cyangwa se ubwunganizi ariko bwasabye ko ngo bongera kumvwa, bwemeza ko bafite ibibazo byiyongera cyangwa se by'inyongera byo kubabaza. Hanyuma abunganizi ba General Yav bavuga ko iri ryari itsinda ry'abantu ngo babarakare bafite umugambi mubisha ku gihugu, bafite umugambi mubisha ku mukiriya wabo. Ibyo rero nibyo twavuga ku bijyanye n'amakuru. Hanyuma ikindi twakomozaho, reka mbabwire ko twerekeje mu makuru ari kuvugwa cyane mu Rwanda, ariko ubwo no mu karere birumvikana k'ibyaga bigari tugomba guhita turebera hamwe uko situation imeze. Hanyuma icyo twavuga nuko aka kanya Rwandair yasubukuye ingendo. Ni sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere. Rwandair yatangaje ko igiye gusubukura ingendo za Kigali Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ingendo zizasubukurwa ku itariki 23 Werurwe 2026 nk'uko ubutumwa Rwandair yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri 17 Werurwe 2025 bubishimangira. Riti amatike yo kugenda no kugaruka kuva ku madolari 99 ku ngendo za Kigali Kamembe arahari. Rwandair yibukije ko Kamembe ari ahantu hafasha ugiyeyo kwihera ijisho ibyiza nyaburanga byo mu majyepfo y'uburengerazuba, harimo ikiyaga cya Kivu, parike ya Nyungwe n'ahandi hafasha abantu kwishima no guhuzwa n'amahirwe y'ubucuruzi. Abakora izo ngendo bagenda n'indege ya Rwandair ya Bombardier Q-400 ndetse na Next Generation. N'urugendo ruri hagati ya Kigali na Kamembe ni kilometero 147, rukaba rufata iminota 40 kuva i Kanombe. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR kigaragaza ko ingendo za Rwandair imbere mu gihugu zongeye ku buryo bugaragara, kuko rwose mu mwaka wa 2023 zari mu by'ukuri zari 22, ariko kandi bigeze muri 2024 zizamuka ziba 30 n'ibice bitandatu. Ni ingendo rero zikorwa mu cyerekezo rukumbi cya Rwandair imbere mu gihugu, iva i Kigali igana i Kamembe mu gihugu, iva i Kigali igana i Kamembe mu karere ka Rusizi. Nyuma yo gushyiraho cyangwa se gushyira hanze itangazo rijyanye na serivisi za Kigali Kamembe, umwe mu bakoresha X yabajije igihe ingendo za Kigali Doha zizasubukurirwa. Kujya 28 Gashyantare nibwo Rwandair yatangaje ko yasubitse ingendo za WB 300 ndetse na WB 303 na WB 304 na WB 305 zijya n'iziva Doha ndetse na Dubai, kubera umutekano muke ukomeje kurangwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu gusubiza uwabajije igihe izi ngendo zizasubukurirwa, Rwandair yagize iti turi gukurikiranira hafi uko ibintu biri kugenda ndetse tuzatanga amakuru yisumbuye mu gihe icyo ari cyo cyose abonetse. Hanyuma abo mu nzego z'umutekano barenga 400 n'abasirikare bo mu zindi nzego z'umutekano n'abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego z'umutekano 489 basoje amahugurwa y'umwaka murambabarira basoje amahugurwa y'umwuga wa gisirikare bahawe mu mezi 4 n'igice. Aba yahawe barimo abofisiye ndetse n'andi mapeti baturutse mu ngabo z'u Rwanda RDF, polisi y'u Rwanda RNP n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. N'amahugurwa barimo amezi 4 n'igice bahabwa n'amahugurwa yabereye mu kigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Gabiro kiri mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni umuhango wabaye ku ya 17 Werurwe 2026. Aya mahugurwa rero mu by'ukuri ngo yabunguye ubumenyi bwo gukora kinyamwuga nk'abayobozi mu nzego zitandukanye za gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yashimye abahawe amahugurwa ku bwitange bwabo ndetse n'umusaruro bagezeho. Ababwira ko aya mahugurwa ari ingenzi
ingenzi mu kubategura nk'abayobozi b'umwuga mu nzego za gisirikare. General Mubaraka Muganga yashimiye abahuguwe ubwitange ndetse n'ikinyabupfura bagaragaje muri aya mezi 4 n'igice bari bamaze igabiro. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kandi yagaragaje ko inararibonye bahawe ari ingenzi muri ibi bihe isi yugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Asaba basoje amahugurwa gushyira mu ngiro ibyo bigishijwe mu mirimo yabo ya buri munsi. Aya mahugurwa yibanze ku guteza imbere ubumenyi mu bya gisirikare, imitekerereze yagutse, ubuyobozi n'ubundi bumenyi bubafasha kuba abanyamwuga mu gisirikare ndetse no kubategurira guhangana n'ibibazo bishobora kuzavuka mu minsi iri imbere. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ndaje mite nerekezayo, ariko ubwo reka mbanze mu gihugu cya Uganda babwira uburyo amafaranga afitanye isano n'umutwe wa M23 yakozeho umuyobozi ukomeye wa karere ka Entebbe hariya muri Uganda. Ubwo twinjiye tayari mu makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari, turahita tunerekeza hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe uko situation imeze. Ubwo rero mu gihugu cya Uganda umuyobozi wa Entebbe agira cyahabwa ibihano azira ko ngo hari amafaranga yamuhamye cyangwa yara yigaramye biranga biramuhama, ariko ngo amafaranga afitanye isano n'umutwe wa M23. Urukiko rw'ubucuruzi rero muri Uganda nibwo rwatangaje ko rwatesheje agaciro ikirego cyari cyatanzwe na meya w'umujyi wa Entebbe Fabrice Brad Rulinda yaregagamo banki ya Stanbic Uganda ku bijyanye n'amafaranga angana n'ibihumbi 73,262 asaga miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwanzuro wasomwe kuwa mbere mu buryo bw'ikoranabuhanga, umucamanza Stephen Mubiru yavuze ko iki kirego kidashobora kwemerwa bitewe n'uko ayo mafaranga yari afitanye isano n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Inyandiko z'urukiko zigaragaza ko Rulinda yari afite konti y'amadolari kuri Stanbic Bank ishami rya Bugolobi ku ya 10 Kanama 2017. Sosiyete yitwa Green Global Corporation yohereje 422 n'amadolari 957 ikurikirwa n'andi 73,262 ku ya 11 Kanama 2017. Nyuma banki yasubije amafaranga ya kabiri ku wayohereje. Ibintu Rulinda yavuze ko byakozwe nta burenganzira yatanze, bityo arega banki ayishinja kutubahiriza amasezerano. Banki rero yasobanuye ko ayo mafaranga yarateye amakenga, inabimenyesha ikigo gishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari FIA nyuma y'uko Rulinda atatanze ibisobanuro bihagije ku nkomoko yayo. Rero urukiko rwasanze Rulinda yaratanze ibisobanuro bitandukanye kandi bitumvikana, kuko inkomoko y'ayo mafaranga ngo hari ibimenyetso bikomeye by'uko ayo mafaranga afitanye isano n'umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umucamanza rero akavuga ko nubwo banki yakoze amakosa yo gusubiza amafaranga itabanje kubanza kubona icyemezo cy'urukiko, amasezerano yarashingiye ku bikorwa bitemewe n'amategeko, bityo nta gaciro yagombaga guhabwa. Hanyuma ikindi twagarukaho, reka twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Murabizi ko Burundi buri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabizi ko kandi ari igihugu cyakomeje gufusha abasirikare benshi bagwa ku mirongo y'urugamba bahanganye mu twa M23. Umunyepolitiki Agathon Rwasa, uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, yatangaje ko nta mpamvu yakabaye ituma ingabo z'igihugu cyabo zikomeza kurwanira muri iyi ntambara ibera muri burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kaburaga, Rwasa wahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL ryari ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye mu Burundi, yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Kongo biri mu nyungu za CNDD FDD n'abayobozi bayo, ubwo ni ishyaka riri ku butegetsi nyine. Ati, nge ntekereza ko ukwinjira
ku Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi n'abategetsi, ntabwo biri mu nyungu z'u Burundi. Uyu munyepolitiki yasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara Kongo, ngo zagombaga kugenda zambaye impuzankano yazo aho kwambara iz'abanyekongo nk'aho ibikorwa zarimo binyuranyije n'amategeko. Ati mu by'ukuri rero nta nyungu u Burundi tubifitemo, kuko nta cyabujije intambara kurushaho gukomera kugeza naho yegera imipaka y'u Burundi ivuye ruguru muri Kivu y'Amajyaruguru, kure cyane y'u Burundi. Leta y'u Burundi rero mu by'ukuri ingabo z'u Burundi nk'uko bigaragara ziri kurwana n'ubu ngubu muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Uvira. Leta y'u Burundi isobanura ko yohereje ingabo kugira ngo zirwanye imitwe yitwaje intwaro yirwanya kandi ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nka Red Tabara na Forebu, utibagiwe na FNL. Agatorwa rero akavuga ko ibyo ari urwitwazo kuko ingabo z'u Burundi ngo ziba zaragiye kurwanya, ngo iyo ziba zaragiye kurwanya iyi mitwe koko ntacyo zari kujya gukora muri Kivu y'Amajyaruguru. Atese mu by'ukuri hari icyo twari kujya gukora muri Kivu y'Amajyaruguru niba twari tugiye kurwanya iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi? Ni ikibazo rero yabazaga. Hanyuma reka mbabwire ko ambasade ya Amerika i Baghdad yagabweho igitero. Ubwo twambutse hakurya y'inyanja ngari tayari twihuta, ibintu byakomeje gukomerana cyane Perezida Trump. Amakuru agaragaza ko i Baghdad byibuza abantu 4 nibo baguye mu gitero cyo mu kirere cyagabwe ku nyubako yakoreshwaga n'umutwe w'igisirikare ushyigikiwe na Iran, mu gihe ibitero by'indege zitagira abadereva byibasiye ambasade ya Amerika. Igitero cyahitanye abantu mu karere ka Jadriya muri Baghdad cyakurikiye urusaku rw'igisasu rwumvikanye hafi y'igipangu cya ambasade ya Amerika mu gace karinzwe cyane i Baghdad ka Green Zone. Hanyuma amashusho n'amafoto byagenzuwe na AI Al Jazeera byerekana umuriro n'umwotsi uzamuka uva aho ambasade ya Amerika iherereye, mu gihe andi mashusho yerekana ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere busama indege zitagira abaderevu nyinshi mu kirere hafi ya ambasade. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bibitangaza, ngo ubwirinzi bwa CRM bwa ambasade bwarashe cyangwa se ngo bwarashe byibura drone 2 mu gitondo cyo kuri wa 2 ku munsi w'ejo, mu gihe iya gatatu yagonze imbere mu gipangu. Umutangabuhamya akavuga ko umuriro n'umwotsi byagaragaye muri ako gace bizamuka biva imbere mu gipangu cya ambasade. Yes, hanyuma rero ibitero biri mu rwego rw'ubwiyongere bw'ibitero hagati y'ingabo za Amerika n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Iraq ishyigikiwe na Tehran, mu gihe intambara cyangwa se mu gihe cy'intambara ikomeje Amerika na Israel kuri Iran. Nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters bitangaza, ngo igitero gikomeye cya hano i Jadriya muri Baghdad kibasiye cyane inzu yakoreshwaga nk'icyicaro gikuru cy'umutwe ushyigikiwe na Iran witwa Popular Mobilization Forces cyangwa se PMF. Hanyuma ubwo tukiri hakurya y'inyanja ngari, Ubudage bwanenze Amerika itagaragaza uburyo buhagarika intambara yashoye kuri Iran, dore ko bavuga ko ibiganiro bigomba kuba hagati impande zombi ngo zihoshe intambara. Ariko Perezida Trump akaba yarabiteye utwatsi avuga ati ntabwo ibyo biganiro bindeba. Hanyuma ariko ibi by'intambara biragawa n'abatari bake, harimo umuyobozi w'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe kurwanya iterabwoba ni NCTC yitwa Joan Kenty, yatangaje ko adashyigikiye intambara igihugu cye cyashoje kuri Iran, anahita yegura. Ku yero wa 17 Werurwe, Kenty yagaragaje ko nubwo Perezida Trump yafashe icyemezo cyo gushoza intambara kuri Iran, ngo nakigaragaza ko Tehran yari ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'abanyamerika. Kenty asobanura ko bigaragara ko Amerika yatangije intambara ibishingiye ku busabe bwa Israel n'abanyamerika bakorana nayo bafite imbaraga zo kumvisha umukuru w'igihugu ko cyari icyemezo gikwiye. Ati nshigikiye nshingiye ku mutima nama, ntabwo nshyigikiye intambara yo muri Iran. Iran ntiyari iteje ikibazo cya vuba ku gihugu cyacu, kandi bigaragara ko iyi ntambara yatewe n'igitutu cya Israel n'abahuza b'abanyembaraga b'abanyamerika.
Hanyuma Amerika na Israel byafatanyije na muri iyi ntambara yo kurwanya Irani kuva tariki 28 Gashyantare binyuze mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Epic Fury ndetse na Operation Roaring Lion. Aho ubuyobozi bw'ibihugu byombi busobanura ko bugamije gusenya ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire, misile n'inganda zazo, ariko kandi ko binashobora gufasha abanya-Irani kwihitiramo abayobozi beza. Hanyuma reka mbabwire ko undi muyobozi muri Irani yishwe. Iyi ni inkuru ikomeye cyane. Hashize iminsi 18 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani murambura ndetse na Israel na Irani biri mu ntambara yatangiye tariki 28 Gashyantare, ikaba rero imaze guhitana byibuze ubuzima bw'abarenga 1400 nk'uko imibare bigaragaza, ndetse ibisasu byakomeje gucicikana mu kirere cya Irani n'icya Israel muri iyi minsi. Amerika na Israel bikomeje kugaba ibitero ku mijyi ikomeye cyane ya Irani irimo n'umurwa mukuru Tehran, bigamije guca intege ingabo z'iki gihugu. Mu kwihimura, Irani nayo yagabye ibitero bya drone birimo n'icyagabwe ku gace karimo mu gace karimo inganda zitunganya ibikomoka kuri petrol muri Fujairah muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyateje inkongi y'umuriro. Kugeza ubu rero abarenga 1444 barapfuye ndetse n'abasirikare b'Amerika barenga 200 barakomeretse. Trump yatangaje ko azakomeza gushyigikira Israel, ashimangira ko ari ngombwa kurinda inzira ya Hormuz. Ku rundi ruhande, Israel yatangaje ko yagabye igitero cyahitanye umwe mu bayobozi bakuru ba Irani ushinzwe umutekano yitwa Ali Larijani n'umuyobozi w'umutwe wa Basij, nubwo kugeza ubu Irani itaremeza ayo makuru.